Dajte me legitimaciju, ko ste vi? Daj legitimaciju ti. Daj ličnu kartu. Ko ste vi? Čija vam je to zastava? Čija vam je to zastava? Jeste Republika Estonija, šta je to? Šta to nosite? Dajte legitimaciju, pokažite. Kojoj službi obezbeđenja? Čije to zastave nosite? Čije zastave nosite? Nemojte se... Radimo naš posao, dajte legitimaciju. Šta je, to je ništa, to meni ne znači ništa. Šta se vi? Spas. Kome? Spas, došli da spas. To što, sad ću. Dajte mi legitimaciju, ja ne znam ko ste vi. Imate grb Srbije ovdje, imate grb Srbije. Ko ste ovdje, dajte legitimaciju. Odbornici imaju pravo da vas... Kakve su vam to zastave? Kršite zakon. Ja sam odbornik ovdje, pita ovaj dečko ko sam. Ja sam odbornik ovdje. Pokažite mi legitimaciju vašu ličnu kartu. Daj legitimaciju, čovječe. Ili izađite napolje. Sađite iz sale. Ma nismo. Tebe prvi put vidim, ti si novi ovdje, došao si da pojačaš malo drugare, a? Daj, ti si kriv za ovo. Za ovo je sve, gospodo, kriv predsjednik Skupštine. Zato što nije mogao da hendluje situaciju. Znači nemate legitimaciju. Nemate legitimacije, napolje. Sve odbornike da sednu na svoja mesta. Nemate legitimacije, napolje.